None ni icyumweru cya 18 gisanzwe umwaka wa liturujia A, tariki ya 2 Kanama 2026. Abatagatifu tuzahimbaza muri iki cyumweru. None ni abatagatifu Eusebio, Yuliyani, Eimaridi na mutagatifu Stefano wa mbere. Ejo kuwa mbere ni abatagatifu Lidiya, Gamariyeri na mutagatifu Nikodemo. Kuwa kabiri ni mutagatifu Yohani Mariya Vianney. Kuwa gatatu ni iyibukwa ry'umunsi Kiliziya ya Bikira Mariya i Roma yahawe umugisha n'abatagatifu Abeli na Oswaridi. Kuwa kane Yezu yihindura ukundi n'abatagatifu Augustiviyani na Horisimaridi. Kuwa gatanu ni abatagatifu Kayitani, Sisti wa kabiri na mutagatifu Donati. Kuwa gatandatu ni abatagatifu Dominiko, Siriyaki na Simarigidi. Ku cyumweru gitaha ni abatagatifu Romani, Tereza Benedikita w'umusaraba. Abazizihiza abazina b'abatagatifu Kiliziya ibifurije umunsi mwiza. Ibirango bya paruwase. Turi kwitegura guhimbaza isabukuru y'imyaka 5 paruwasi yacu imaze ishinzwe. Uwo munsi uzahimbazwa tariki ya 10 z'ukwa 10 2026. Buri mukristo uzitabira ubusabane bw'uwo munsi arasabwa umusanzu ungana n'ibihumbi 10 atangwa ku buyobozi bwa Santarari Gahanga na Karembure. Indi myiteguro ijyanye n'uwo munsi mukuru tuzakomeza kuyibagezaho mu minsi iri imbere. Padiri Moniye afatanyije na komisiyo y'abana baramenyesha abana bose ko hari urugendo nyobokamana i Kibeho hamwe na Arikiepiskopi wacu. Urwo rugendo ruzaba tariki 18 z'ukwa munani. Abazajyayo bakomeza kwiyandikisha muri kontabilite ya paruwasi cyangwa ku biro bya Santarari ya Karembure. Amafaranga y'urugendo ni ibihumbi 13. Padiri afatanyije na komisiyo y'itangazamakuru baributsa abakristu bagize imiryango remezo iba yatanze ituro ryo kwitungira paruwasi ko misiyo ihumuje aribo bakorana ikiganiro cya utahanye iki bari kumwe n'umunyamakuru. Buri muryango remezo uzajya witoramo abantu 3 bawuvugira, kandi abawugize bose bahurira mu busitani bwa paruwasi kugira ngo bagakora icyo kiganiro gitagatifu. Nitwifashishe ikoranabuhanga twamamaza inkuru nziza igere kuri bose na hose. Abahereza bato ba misa bateguriwe ingando zibafasha kumenya no gusobanukirwa ubutumwa bashinzwe muri Kiliziya. Zizaba kuva tariki 10 z'ukwa munani. Abazitabira batanga umusanzu w'ibihumbi 10. Komisiyo y'ubwigishwa iramenyesha abazagarukira Imana kuwa gatandatu tariki 8 z'ukwa munani mu misa ya saa 3:15 ko bazaza mu mwiherero uzaba kuwa gatanu tariki 7 z'ukwa munani saa 12:15. Ntihazagire ubura. Ibirangwa bya Santarari. Uhagarariye abatangaza ijambo ry'Imana muri Santarari Gahanga atumiye abatangaza ijambo ry'Imana bose bo muri Santarari Gahanga mu nama rusange izaba ku cyumweru tariki 16 z'ukwa munani nyuma ya misa ya mbere. Aboneyeho no gutumira abandi bifuza kwinjira muri iryo tsinda bifuza gutangaza ijambo ry'Imana mu rurimi rw'Igifaransa cyangwa Ikinyarwanda ko bahawe ikaze muri iyo nama. Izabera muri sale ya paruwase. Uhagarariye umuryango w'abakarumeri muri paruwasi Gahanga aributsa abakarumeri bose bambaye sakapulari ko bafitanye inama ku cyumweru gitaha tariki 9 z'ukwa munani nyuma ya misa ya mbere. Ubuyobozi bwa Mpuza ya Nyamabuye buributsa abakristu bayo n'abandi babyifuza ko none tariki 2 z'ukwa munani hari misa saa 9 kwa Kanyaru Kamiri. Komisiyo y'urubyiruko iributsa urubyiruko ko weekend de jeune iba kuwa gatanu wa nyuma w'ukwezi igakomeza kuwa gatandatu ikarangira ku cyumweru. Ni muri urwo rwego uyu munsi hari umukino w'umupira w'amaguru urahuza korali Saint Kizito na korali Saint Pierre ku isaha ya saa 8 ku kibuga cya paruwasi. Abafana muze muri benshi.
gahunda yo kwitungira paruwase. None tariki ebyiri hatambagije abakristo bo mu muryango remezo wa Mutagatifu Augustine wo muri Murinja n'abakristo bo mu muryango remezo wa Mutagatifu Pawulo wo muri Gatare Karambo. Ku cyumweru gitaha hazatambagiza abakristo bo mu muryango remezo wa Mutagatifu Paul wo muri Murinja n'abo mu muryango wa Mutagatifu Yosefu wo muri Gatare Karambo. Ku cyumweru tariki 16 z'ukwa munani hazatambagiza abakristo bo mu muryango remezo wa Mutagatifu Anawarita yo muri Mpuza ya Murinja ya kabiri n'abo mu muryango remezo wa Mutagatifu Saint Daniel wo muri Mpuza ya Gatare Karambo. Abarangwa bazasezerana tariki 7 z'ukwa munani i Gahanga saa 8. Gilbert Bimenyimana na Melissa Uzamukunda. Korali izabafasha ni Korali Saint Elizabeth. Abarangwa bazasezerana tariki 7 z'ukwa munani 2026 kuri foyer saa 8. Mathias Dive Bahizi na Dorine Asimwe. Korali izabafasha ni The Five Bright Singers. Abarangwa bazasezerana tariki 8 z'ukwa munani i Gahanga saa 4. Elize Ngendambazi na Maria Nyirahabimana. Emmanuel Nsanzumukiza na Libere Shakira Mukampabuka. Emmanuel Uwayezu na Solange Nyiraneza. Faustin Hakizimana na Clementina Mukagatare. Gratien Ndabashimye na Josephine Akimana. Jean Bosco Nzabandora na Florence Iraguha. Jean Paul Mutsindashyaka na Marie Josiane Nyirantore. Jean Pierre Nshimiyimana na Solange Bihoyiki. Oscar Mutiganda na Marie Solange Nyiransabimana. Filipo Ntihinyurwa na Adelphine Mukankusi. Thomas Hakizimana na Florence Mukeshimana. Abarangwa bazasezerana tariki 8 z'ukwa munani i Gahanga saa 9. Donat Nkurunziza na Marie Caritas Tuyisenge. Korali izabafasha ni Korali Saint Elizabeth. Abarangwa bazasezerana tariki 8 z'ukwa munani kuri foyer saa 9. Bonfils Kwizera na Grace Mutuyimana. Korali izabafasha ni Saint Therese y'i Remera. Abarangwa bazasezerana tariki 9 z'ukwa munani i Gahanga saa 8. Eric Ihumure na Rosine Iragena. Korali izabafasha ni Saint Elizabeth. Abarangwa bazasezerana tariki 15 z'ukwa munani i Gahanga saa 7. Eugene Tuyishime Irakoze na Claudine Munezero. Afrika Mba Onyechuku na Hana Shakira Batamuriza. Korali izabafasha ni Pueri Cantores. Abarangwa bazasezerana tariki 15 z'ukwa munani i Gahanga saa 9. Emmanuel Iradukunda na Kevin Uwacu. Patrick Niyirora na Alice Tuyizere. Theogene Niyonsaba na Clementine Uwiragiye. Korali izabafasha ni Saint Kizito. Abarangwa bazasezerana tariki 15 z'ukwa munani kuri Sainte Famille de Bordeaux saa 9. Napoleon Ahishakiye na Marilene Shima. Abarangwa bazasezerana tariki 17 z'ukwa munani kuri foyer saa 8. Herve Murenzi na Jeannette Uwimana. Korali izabafasha ni Ibyiza by'Ijuru. Abarangwa bazasezerana tariki 22 z'ukwa munani i Gahanga saa 9. Jean Pierre Hakuzimana na Marie Louise Bayavuge. Alphonse Bizimana na Redempta Uwayezu. Abazayobora umutuzo ku cyumweru gitaha tariki 9 z'ukwa munani. Misa ya mbere ni abakarisomatike, misa ya kabiri ni abasaveri, misa ya gatatu ni abaregiyo. Icyo Papa yifuza muri Kanama: gusabira iyogezabutumwa mu mijyi. Dusabe kugira ngo mu mijyi minini ikunze kurangwamo ababayeho ku buryo butazwi ndetse n'abari mu bwigunge hashobore kuboneka uburyo bushya bwo kwamamaza ivanjiri, hashakishwa inzira zidasanzwe zo kubaka umuryango.
Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Nimube abanyampuhwe nk'uko So wo mu ijuru ari umunyampuhwe. Nk'uko tubisanga mu Ivanjiri ya Mutagatifu Luka, umutwe wa 6, umurongo 36. Bakristo bavandimwe, twinjiye muri kwa kwezi mumenyereye kwa munani. Karitasi yakwise ukwezi k'urukundo n'impuhwe. Ni igihe cyiza cyo kwegeranya inkunga yawe wowe mukristo muvandimwe, maze tukazifashiriza uwo muturanyi, uwo mwana udafite icyizere cyo kuzasubira ku ishuri, uwo mubyeyi wibaza icyo agaburira abana be n'ibindi. Turasaba abayobozi b'imiryango remezo gukangurira abakristo iki gikorwa ngarukamwaka cyo kwifashiriza abakene bacu n'abanyantege nke. Yezu arababwira ati nimubahe ibyo kurya mwebwe ubwanyu. Tubisanga mu Ivanjiri ya Mutagatifu Mariko, umutwe wa 6, umurongo 36. Imfashanyo izakirwa ishobora kuba amafaranga, ibiribwa, imyambaro, ibikoresho by'isuku, amakaye cyangwa amakaramu y'abanyeshuri n'ibindi byose mwashobora kubona. Icyitonderwa: unaramutse wumva wakwishyurira ishuri umwana w'umukene, wakwegera Karitasi ya Paruwase. Inkunga yacu rero dukomeze tuyegeranye. Vuba aha turaza kubamenyesha uko tuzajya tuyizana dukurikije imiryango remezo dutuyemo. Icyakora inkunga yawe iramutse iri mu mafaranga, wayashyira kuri Momo Pay ya Karitasi ya Paruwase. Kode ni 707707. Ibaruye mu mazina Paruwasi Saint Joseph Gahanga. Mugire amahoro kandi mugire urukundo n'impuhwe. Ubuyobozi bwa Komisiyo y'Iterambere ryuzuye rya muntu Caritas nitanze itangazo. Mugire icyumweru cyiza.